ingene Amerika yugara umuhora wari usanzwe warugawe na Iran. Uwo muhora ucamwo ica gatanu c'ibitoro na gaze bikoreshwa ku isi. Ico Iran yakoze kwabaye nko kuwuniga kugira igabanye ubwaguke bwawo. Trump nawe ati niba Iran yanse kuwugurura uko uwo muhora wakabaye, nanje reka nce nzibira ubwato bwose buja canke buva mu bivuko vya Iran. None Amerika ibikora gute? So gushira mu kaga ubwato bwayo bw'intambara ngo buje kugara inkengera zose za Iran, kuko ubwo bwato bushobora guterwa n'amadrone. Ahubwo bakoresha igendereza ry'ibigendajuru n'ayandi makuru y'ubudandaji kugira bamenye ubwato bwose bushaka guca muri uwo muhora, bagaca butegera bukiri mw'ibahari Indiano canke mu kigobe ca Oman. Bashobora kububuza, kubufata canke kubujamwe. Iran ivuga yuko ubwo ari nk'ubusuma bwo mu mazi. Iti mubikoze nanje ntera ibivuko byose byo mu kigobe c'Abarabu ntihagire ikintu na kimwe gisubira kuhaca. Bisigura ko ibihugu nka Bahrain, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar na Arabia Saudite bishobora guca bisubira kugeramirwa n'ibisasu vya misiri. Aha rero hari kibazo gikomeye. Mbe nindakoresha cane uwo muhora kurusha abandi n'Ubushinwa. Bushobora gutangura guherekeza rero ibicuruzwa byabwo n'ubwato buto buto bw'intambara. Ubushinwa busanzwe bufise ikigo ca gisirikare gikomeye muri Djibouti, si kure yaho. Aho rero imishamirano ntiyoba ikiri ya Iran na Amerika, yociba ya Amerika n'Ubushinwa. Uko bigenda kose bigaruka hahandi ibiciro by'ibitoro na gaze bica biduga. Byari bisanzwe byaraduze muri aya mayinga heze, naho kwitega rero ko bigiye kugabanuka. Ikindi agahengwe mu ntambara gashobora guca katubahirizwa, intambara yeruye igasubira kwaduka. Naho nyene rero ibihugu byose byo mu kigobe c'Abarabu naho bisigira. Kandi uretse ibitoro na gaze, uwo muhora wacamwo ifumbire, ibyo kurya n'ibindi bikenerwa mu mahinguriro hirya no hino ku isi. Kamanurire Donald Trump ko byagenda kose ureguzwa. Hazi iki, hakorwa iki, Donald Trump bari bukweguza. Kandi ni wowe wikururiye cyangwa wikwegeye ibi byose, kuko wanze kumva imburi, wanze kumva inzamba, wanze kumva impanda, kandi Imana yakuburiye. Ubu rero ni ukuvuga ngo ibintu Trump yatangije ntabwo ashobora kubihagarika, ntabwo byamworohera. Iriya ntambara ya Iran abaperezida bose bari barayikwepye, bayikwepa. Trump we rero nk'umuntu ukorera imbere ashaka ko ari we ugitangiza, ariko nta gisubizo cyo kurabonyemo. Donald Trump ari kwigamba ko yashyize intwaro nyinshi mu benegihugu ba Iran, bose akabivuga ku itangazamakuru ngo ni twebwe, mu gihe ngo abanya-Iran bari kwicwa mu gihe cy'imyigaragambyo, twatanze intwaro zakoze amabara muri Iran, mu baturage ba Iran. None se ibyo bintu bundi wabikoze bukwiye kubivuga? Hari igihe mwavuze ngo Joe Biden arashaje, ibyo avuga mubona ko adashoboye kuyobora nk'umu demokrate. Uyu mu Republika nawe rero arashaje kandi washaje nabi, niko nabivuga. Netanyahu arajya kuri televiziyo ati bampaye raporo bakiri mu ndege bataragera muri White House, mu biro bya Donald Trump. Netanyahu akagaruka ati ibiri kuba byose Amerika iri kumpa raporo. Ofete Amerika ntihari, hari Isirayeli. Uyoboye si Trump, hayoboye Netanyahu. Ni ukuvuga biriya biro bya White House ni ibiro bya kabiri bya Netanyahu. Ni ukuvuga Isirayeli, Tel Aviv, perezidansi ya Isirayeli, minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu niwe uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arayikoresha icyo ashaka. Niyo mpamvu n'ibi biganiro nta kizavamo. Ibintu byose Trump ari gufata nta kigomba kuvamo, koko muri abagome. Ntabwo uru ni urugamba Imana igomba kubatereranamo. Mwahemukiye isi, n'ubu mukiyihemukira, n'ubu mubicishije inzara, mubateje akaga n'ibibazo. Maduro yabateye umwaku, narabibabwiye. Gushimuta uriya mu perezida niwe muntu wa nyuma utumye Amerika ihenuka.
cyangwa se irimbuka cyangwa se icikana. Bivuze ko Musada abanyayisirayeli bo ntacyo bahomba, ariko nabo uretse Imana izabagirira imbabazi kandi mu kuzigira izabanza irimbure iyi komite ya Netanyahu. Abanyayisirayeli muri abagome, mwebwe muri gukora jenoside muri Lebanon, Palestine mwarishe. Isirayeli yisha abantu benshi cyane, ariko Isirayeli zijya muri Irani muri bibintu hakoze. Isirayeli yahindutse nk'akamasa kamwe kari mu nka zose z'imbyeyi, cyangwa ihinduka isekurume y'ihene mu mahene menshi y'ishashi cyangwa se y'inyagazi. Imana itabare. Ibi rero nimurebera kure cyangwa mukitegereza ahantu Tarapa ari kwerekeza, nuko Isirayeli hano izacuka. Ntizacuka 100%, ariko izacuka. Isirayeli bishoboka ko nta n'intambara izongera guhamagaramo Amerika ngo nimuze mufashe kurwana, hagira umuperezida upfa kuyemerera, kuko Irani iratsindiye intambara kandi yaranayitsinze. Kuko Irani misile zabo nizisubira mu kirere cyane rwose, misile zayo zigasubira mu kirere mu kigobe cy'Abarabu, hariya muri Qatar, za Iraq, Abu Dhabi, za Kuwait, za hano muri Dubai, hagasubira amamisire mu kirere n'amadoroni y'abanya-Irani. Icyo nzi cyo abanyamerika bazabakimbiza, bazabirukana. No kuvuga ngo Donald Trump kuva intambara irangira indimi zabaye ebyiri. Donald Trump kuva intambara itangira ururimi ntago rwabaye rumwe, yagumya akata ntabwo ibyo avuze si byo asubiramo. Donald Trump ati umuhoro urafunguye, Donald Trump ati intambara nayitsinze nayirangije, Donald Trump ati abanyaburayi simbakeneye, abanyaburayi ndabakeneye. Habayeho gucanganyikisha abantu, Donald Trump guhangana na Papa, Donald Trump kwibasira Macron. Ziriya ndimi zose cyangwa se uriya mwanya wose Donald Trump afata, usa naho adahagaze mu murongo umwe cyangwa undi wo kurwana ngo atsindwe cyangwa atsinde. Niyo mpamvu abanya-Irani bagarutse, umwe aravuga umumpinduramatwara RGC kiriya gisirikare gihagarariye, umuvugizi wacyo aravuga ngo va kuri social media uze turwane ku butaka. Ibintu bya social media nta kintu bizabagezaho. Trump asa n'umuntu akoresheje social media, ariko abantu bose baramufeka, baramurwanya, babona ko ibyo arimo atari byo. Niyo mpamvu itangazamakuru ryose, hafi ya ryose, riri gushyigikira Iran, riri kumurwanya. Abandi bo baba bakeneye views, uko yinyuramo ibyo avuze si byo ari busubiremo, ibyo avuze si byo ari busubiremo, bigateza akaga isi. Ubu rero ngira ngo ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gufata inguzanyo no gusaba inguzanyo muri banki nkuru y'isi kubera ikibazo cy'ubukungu. Ngira ngo Uburusiya bwo nibwo bwungukiye muri iyi ntambara, kuko bwo igitoro gikeneye wese ubu ngubu amahirwe asigaranye nayo gufata neza Vladimir Putin nibwo Uburusiya. No kuvuga ngo Irani rero Trump yabonye ko bitagishoboka kujya gufungura umuhora wa Hormuz, nawe araza afungira imbere. Duko ukifungiranamo imbere, undi nawe agashyira indi ngufuri inyuma, nawe agakinga. Ibyo nakita ngo guhomba kwagutse cyangwa se kugaragara. Igisiguro cyangwa se igisobanuro cyabyo ku bantu bashobora kwitegereza bakareba, nuko Tarapo yatubwiye ko azafungura umuhora wa Hormuz kubw'imbaraga za gisirikare, birananirana. Azarwana ku butaka, birananirana. Azajya kwa kiriya kirwa arwane, birananirana.
Trump yagaragaye mu bisa naho yagiye abwira abantu ibitangaza ngo abanyayirani nishe inzego zose nimwirwaneho, birananirana. Abanyayirani niko kajyo keza ko kugira ngo muhite namwe mugumuka, mube Siriya, mube Libiya, mube Sudani, mube Somali, ibintu nk'ibyo birananirana. Mbabwije ukuri kandi mpamije ukuri, Amerika igiye gusenyuka mubibonesha amaso yanyu, kuko Uburayi ubu ugiye kwishingira igisirikare cyabo. Iki kigobe cy'Abarabu bagiye kwishingira igisirikare cyabo. Afurika nuko, kuko Amerika za base militaire zayo Iran igaragaje ko ntacyo zimaze mu isi, kandi Amerika biriya bintu yajyaga ikangisha abantu ngo ni igisirikare gihambaye. Indege ya mbere ikaba n'iya nyuma yararashwe, turufu yose yagiye izana Amerika yarariwe, ikintu cyose Amerika yakoresheje yaratsinzwe. Amerika se ikintu isigaranye kuzana ni igiki? Cyeka nizana intwaro za kirimbuzi, cyeka nizana intwaro za kirimbuzi. Kandi Iran ntabwo ari izi. Ni ukuvuga rero Amerika, Ubushinwa bwagaragaye nk'ubugiye kuyirusha amaboko, Uburusiya bugaragara nk'ubugiye kuyirusha amaboko. Bisa na kwa kundi umuntu abyara abana hakaba kibakubita abafashe ukuboko kumwe, ugusigaye kukabakubita bagakura, ukagera ubwo bakubita utabafashe ariko ugakinga mu nzu nagira aho basohokera, bikagera ubwo noneho bahinduka ibihazi ku buryo nunakinga inzugi bari buzice cyangwa bari buzibomore cyangwa se bari buzikureho bakazikorera. Amerika rero ntabwo icyo kintu kizi ko imaze kugira ibihugu biri beto mu buryo bw'igisirikare, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'intwaro. Icyo kintu Trump ntabwo yakirebyeho. Ntabwo ubushobozi rero isi igezemo Trump ari buvuge ngo arajya kubita igihugu afashe ukuboko nka kuriya babikoze muri Libiya, za Siriya n'ahandi hatandukanye. Ubu hari ibihugu nka Espagne yaragusuzuguye, isuzugura na Isirayeli, Turkiya isuzugura Isirayeli cyane rwose. Babwira Benjamin Netanyahu ngo uri Hitler. Trump yaravuze ati jyewe ntacyo ngura, nta n'icyo pfana n'uyu muntu witwa Donald Trump, nta n'ubwo mutinya. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ntabwo amazi akiri yayandi ngo bayoge bagaramye cyangwa bahagaze. Ibyo byose ni bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rugamba byayikomereye cyangwa se biyigoye. Nko muri Afurika, Amerika yahamagaye Yoweri Museveni ngo ujye kwitaba i Paris, aranga arababwira ngo ntabwo njyayo. Amerika yasabye ko mu Buganda hajya base militaire. Bugande buti twe turishoboye, turihagije kwirindira igihugu cyacu ndetse tukabasha kwirwanaho no kwihagararaho. Ntabwo rero urumva Amerika hari ibintu yo nihangane no kubaka idolari ryayo riguma ari sawa, software riguma ari sawa, nihangane n'ibyo bintu icungacunga ibihugu ko amafaranga yabyo atazazamuka, naho ninaraba nabi n'idolari rizava ku isoko. Kandi biturutse kuko Amerika kenshi na kenshi ubona ko iyoborwa n'abaperezida bakuze bashaje. Haje Joe Biden ukuze, bahita bamusimbuza Trump ukuze, byose bibe esheke muri diplomasi. Ntahuriye na Putin ukiri muto, ntahuriye na Xi Jinping ukiri muto, ntabahuriye n'uyu wo muri Iran wari uriho ari umuyobozi w'ikirenga ariko hasi afite amaboko adasanzwe ari gukora ibintu. Yani bameze nka papa na mama, bameze nk'abavandimwe bose. Ni ukuvuga rero USA iri mu kaga, iri mu kangaratete. Uyu muhora wa Hormuz cyangwa se uyu muhora cyangwa se iyi nzira y'amazi, Iran yavuze ko igiye gufunga inzira zose n'ibyambu byose. Uko bayifungiye nayo nta kindi cyambu cyongera gukora hariya. Bivuze ko ubwo nta kuryama n'ubundi. Kandi Iran nifunga ibyambu by'ibi bihugu za Iraq, za Abu Dhabi, za Saudiya, za Arabiya, za Dubai, za Qatar, za Bahrain, ibyo bihugu byose ibyambu byabyo, kuko nta gihugu kitagira icyambu hariya kinyuzaho ibintu by'ibicuruzwa bije gufasha bene gihugu b'igihugu. Iran ikamara kubishyiraho ingufuri,
bo ubwabo barirukana Amerika nabwo iyo nzira rwose Trump yanyuze nayo ntiribuye kumva nabwo bisa naho utazi icyo uri gukora kuko nabyo ubwabyo ntibishoboka ni inzira wanyuzemo idashyika nta nzira ihari kuko ni abarabu bose Irani nimara kubafungira amazi n'umuriro bo ubwabo bazavuza induru mu matwi y'Amerika bo ubwabo bazavuza induru mu matwi y'abanyaburayi rero Tarapo aririmbuye aranisenya uwigishe ngo ntaririrwa ariko Tarapo yarahuzaguritse rwose ngaho ifoto ya Yezu ari kuvura abantu ari kuzura abantu ahanganye na papa abana disikuru za buri kanya ubundi umuntu uyoboye igihugu gitwaye isi akwiye no kumara icyumweru atanavuze ku buryo aza akenewe nyine nk'umuntu wese wiyubashye agira amagambo make ariko abantu bagira amagambo menshi ya buri kanya hato na hato biravuga ngo amagambo menshi avamo ibicumuro bivuze ko rero igitsina gabo tukiziho amagambo make abaze navuga rero mu kanya cyangwa se mu mwanya isi yugarijwe n'ubukene dukururiwe na Donald Trump ninde muntu uzakunda Amerika cyangwa yubaha Amerika kandi isi Amerika izagira ijambo rye ko Trump yihinduye igicibwa mu makungu ko Amerika turi buyibone nabi kuko inzara nta muntu n'umwe udakanguka intambara zabaye muri Palestine nimbi cyane abantu nibabyitayeho ariko ikijyanye no gufunga umuhora wa Hormuz n'ubuyanga icyo cyo nuri mu ndarabimenya icyo cyo nusenga arabimenya nudasenga bimenye Trump yarabyirengagije icyo cyo ibyo byo kuvuga ngo barana abasilamu ngo turabarwanya barabishyira ku ruhande y'inzara igezemo iby'ubisilamu n'ubukristo bijya ku ruhande y'inzara igezemo iby'abantu bafite uruhu rwera n'urwirabura bijya ku ruhande kuko ubukene iyo bwaje cyangwa hari ikibazo cy'ubuzima cyitabwaho n'ubwo buzima nyine Trump rero asa naho atazi ko hari intambara yatangije y'ubukungu ari nayo ifite imbaraga kuruta y'amabombe bateye abayobozi mwinshi abantu bazi Irani n'ubundi ni bake nko ku mugabane wa Afurika bamaze kujya muri Irani nibo bake ngira ngo nta n'icyacumi cy'abageze muri Irani nanjye sindajyayo tuyibona ku ikarita no muri Bibiliya ariko ubu ko hajemo gufunga Hormuz mu Rwanda ibitoro bikazamuka ibicuruzwa bikazamuka tugize n'amahirwe ariko bikazamuka bihari si kimwe nuko byabura ukabona ibihugu bimwe na bimwe bitangiye kujya mu nguzanyo zihambaye ibindi bihugu bitandukanye bitangiye gushakisha uburyo bushoboka n'ubudashoboka byakwirwanaho cyangwa se bikirengera s'il ninde muntu wakirengagiza amagambo ubwongereza bwavuze umusibejo ati ntabwo twakekaga ko perezida wa Amerika avuga amagambo nk'ariya agakora ibyaha intambara itemewe n'amategeko mpuzamahanga intambara itanemewe n'umuntu uwo ari we wese ninde utuye isi se wavuga ngo ndasinyiye intambara iremewe kereka Netanyahu na Trump yashutse harimo umwe waba ubifitemo inyungu n'abandi bagenda batabifitemo inyungu bivuze ko rero iyo bari intambara y'inyungu mpuzamahanga Ubufaransa buba buri mu Bwongereza Uburayi kontine ya OTAN birimo ariko koko nta nyungu nta musaruro abantu bose babiteye umugongo niyo mpamvu abasigaye bayivuma abasigaye bakarwana inkundura bakabyamagana bakagaragaza ko ibyo bintu ari n'amahana ari n'ishyano isi ntabwo igeze igihe cyo kurwana mwabonye utaripfana w'umunyafurika ndamwibagiwe muri Senegal aranjabutsemo gato ni umuperezida izina rye riranjabutse aherutse kwibasira Donald Trump aravuga ati mu kinyejana turimo uratinyuka abantu ukabaniga urimo urarwanya icurwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimo muri Iraq mwasanze yiziye hamase ubundi iyo ntambara Hormuz ihuriye he Hormuz niyo irimo intwaro za kirimbuzi muri gufunga Hormuz niyo Irani yazihishemo niho izitunganyiriza mwagiye kuzirimbura 2025 2026 musubiraho kuzirimbura none tubiranze ubu ni ibiganiro amazi yarenze inkombe Amerika we
navuga rero ngo ni iterabwoba Amerika ishyira kuri Irani ritarangira ridasiba, ni iterabwoba Israel ishyira kuri Palestine, ni iterabwoba ishyira kuri Lebanone, ni iterabwoba Israel niyo terabwoba, niyo muterabwoba ukuriye uhagarariye abandi bose. Israel niyo muterabwoba ukuze uhagarariye abandi baterabwoba bose babayeho n'abazabaho. Kuko iterabwoba mwe mugira, muragenda buri gihugu mukuraho ubutaka mubwiyomekaho, mwicamwa abana, impinja, abagore, abatwita, abadatwite, kubita etaje ukayishyira hasi ugasenya Gaza yose kuriya, harangiza ukikoma mu gatuza ngo ndasoma muri Zaburi, some mu byahishuwe, some muri Matayo. Ntabwo Imana yacu ari buriya bugome buyigenza. Ntabwo Imana abantu bose niyo yabaremye. Ntabwo ari igihe cy'imperuka ngo Netanyahu Imana yamutumye kurimbura. Imperuka ntiragera. Netanyahu rero uyigize intumwa yo gusohoza ngo umugambi w'Imana, oya, nta naho byanditse ibyo Netanyahu ari gukora muri Bibiliya, ntaho byanditse.